Ngitondo manya ndakitali usu ula wakuita ukia na ndakitali usu mulikana na chau utona mulikana na chau sibitali su tobekano milikana onno yetawa onaketha no to mulikana na chau iwe yuma umakuma itawa mundo adikongi ururu ai must you say tiyo okazio mumye kauma yeah go baba itawa ma ururu so tobekano likana kana zu akutona asinga no mwana obe moyo tawa jem nasi mwana ausinazi ya mukua my friend ne sibitali erara so sibitali takoma dispensary kauma kuko bikiazi wali bona mwalimu na ndakitali mwanene tawakavuli yani wakila yani okay nenda kitali uendekete yeah mundu moka ibidati madatele mingi medaka mundu moka na if I'm not wrong ngona aye mutune yeah no nezi nichukutimi nursing ile kana wanaka unakoyini kweni kwethiwe nasi sia ume matuko yako ya ume ibindani ni nasi sia sia na matuko hapa ilio na ndo ma prefer na ndiama nanika ma prefer aume sano yinyo nangalekanwa o yinge ya mundu mokana mundu ume ngakula no langu ndanzi nyi mukuba ni mundu ume natine ndo mundu yes cause mukuba tu mukuba no zana ngutavie yes no saluni saluni prefer bado kusoba nocha ni mundu ume dawe mundu moka yeah so yinda kitalo su na itu elatwa kinyozi sika na wilie gau muendete ko twenda kinyozi kila kina massage kila kinatoka kila kina massage hivi azinokuruka ni mundu moka asi atukwana iko kane tunayo kima kivumire cha mundu ume okwika akaba niweta aume twendete kila ki massage ya mundu moka na itu akatulete kila kina massage ya mundu ume mutwa wila wa baatu doi Magoti owikize we on the valley Magoti owikize ne shabiki wako muno na niweze bala nienda ni muya utwae we magi mutwae ukasosolwa ukamuseizia nilikana actor most annoying actor mwe atoye muome mutwa kinyozi na elawa mutoi ya vie asise yu mume amina kwenzo nenze yu ambe yakwikwata kwa massage yako massage ayo massage we dia ebinga mezo kakata zake muleni kakum elugala muka ongamia mukulya what are you doing aja ningo mobinga mezo na niwitireza hapana kwanza ni watanguzo mukulya kumbela uko bigala ko kinyozi yes no ndo amausio ala wika na mukile mwe ile meno kai mwe ona minwa now that you know lani akayo binga mezo uzozolo ubingita mezo we wito ndotezi surely so mtukeze tulikana ndakitali usu na esibitali isana nikweleza usu itundu wendeto nani yo na sibitali yitwa kauma dispensary ayi mundu alikana ezito ya sibitali kila mundu abeta kwa kabuli yani kila mundu wanze uanambo kwa kabuli na ikuona kabuli nambo esibitali kwa kabuli yuwezia ni mamunengi esibitali ni wende kanite nona undu wenda abantu sanwa diwe ya mundu zukwenda kuona atebo kuwa hapana nona yitwa lakini mwana dinavoa yes nona yitwa lakini ndimobo lakini ndinabiko balanda ketalo tsethu nabikata no nomana class ni la mwasoma stano Dr. Mweni wako no nomana class ni la mwasoma pe mali mulo wa uyenda amusoma de bio kana maybe chem kana hesabu na pe ngimwa menete pio na yu ila woka class unenge hospitali yake na so manai ni kupoa by faith dunabo weni ne dawa ko ingine mabwa nundu wa maitwa nengania mena mwekeo kana ningubwa na kuivoa it happens sano onna kanisa ni wa di ukeda pastor lo kutowazi ya ubo tiwe wibo unaboeka ndiye mara kwenda uniki ni trust la ukadio bandu keda ba mundu utindana kana sio sundebo unangojeka yani witha wobo lakini hauko yes hauyuko isiti ya mtaa hauyuko huko lakini hauyuko ile ya mtaani pelekeshaneni huko nenda nikasikie vibaya huko kumbe wazini wali sana unaweza kwenda wazini wali nenda kasikie vibaya huko wapi wao imagine wapi okay aya na yani kana
Twaenda hospitali ya Catholic. Twapeta kwa mubea. Yeta wata. Nundu ningi bizika na sister ningeti mama askofu yetu hata kikamba. Askofu ni mubea. Eta mubea. Priest. Yeah. Kizongoni priest. Wa Catholic. Tukitazi pastor wa Catholic. Pastor wa Catholic. Kikamba to mubea. Utwapeta kwa mubea kambu. Na hizi vitali mbene yeta wata. Ni Kambu Catholic Mission Hospital.